الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جيوي تخشي بمعنى عمران هاوند وانما القرآن هانما وساza yitwa Haji Rukara Salim. Abangiye kumuha ibibazo kubijyanye n'imibare y'amasura. Kujya mubaza umubare akambwira izina ry'isura. Cyangwa bavuga isura nakubwira nomero yayo. Cyangwa bavuga isura akavuga nimero yayo. Inshallah. Bismillah. Urambwira isura ya 50. Bismillahirrahmanirrahim. Sura ya 50 ni suratul Qaf. Aragikoze. Hanyuma ukambwira isura ya 75. Sura ya 75 yitwa suratul Qiyam. Ukambwira isura ya 26. Sura ya 26 yitwa suratul Shu'ara. Ukambwira isura y'ijana. Ngira isura y'ijana. Isura y'ijana yitwa isura Al-Adiyat. Ukambwira suratu Yusuf ni yakangahe? Suratu Yusuf ni sura 12. Ukambwira suratu Dukhan ni yakangahe? Surati Duha. Suratu Dukhan. Dukhan ni sura 44. 44. Ukambwira suratu Naml ni yakangahe? Surati Naml. Surati Naml ni sura yitiriwe ni sura 27. 27. Ukambwira isura ya 86. Isura ya 86 yitwa suratu Taha. Ukambwira isura ya 69. Sura ya 69 yitwa suratul Al-Haqq. Ukambwira suratul Muzammil ni yakangahe? Allahu Akbar. Muzammil ni sura 73. Allah aftah alayk. Allahu Akbar. Subhanallah. Ukambwira suratul Ankabut ni yakangahe? Ankabut ni sura ya 29. La hawla wala quwwata illa billah. Allahu